Pozdrav svima! Danas ćemo upoznati jednu modernu obiteljsku vilu koja se nalazi na prestižnoj lokaciji na Ksaveru. Hvala Iva što se nam se pridružila, jako mi je drago da si s nama i sigurna sam da ćeš gledateljima profesionalno prezentirati ovu modernu vilu koju ćemo danas pogledati. Mene oduševila, tako da sam sigurna da će i mnoge gledatelje. Reci mi nešto o sebi. Pozdrav Marija, jako mi je drago da smo ovdje danas zajedno. Ja sam Iva Dilber, radim u Euroville agenciji za nekretnine već 7 godina. Moj fokus je na luksuznim nekretninama i danas ću te provesti kroz jednu fenomenalnu nekretninu. Radujem se ovom upoznavanju zato što sam primijetila da ima jako puno pozitivnih strana, tako da ajmo, krenimo. Idemo! Prema samoj vili se vode blago stepenište, osvjetljeno i sa strane staklenom ogradom, te protuprovalna vrata velikih dimenzija. Zvuči mi zanimljivo, sve izgleda elegantno i baš se radujem da upoznamo druge prostorije. Idemo, Marija! Gledam je val. Primjećuje se odlična komunikacija svih prostorija. Tako je. Fluidna komunikacija hodnika i svih ostalih prostorija. Kao što bi vlasnik u šali rekao, poput kružnog toka. Vodi nas prema kuhinji, drugi dio nas vodi također u podrumske prostorije, a ovo stepenište vodi dječicu u njihove sobe. Te s lijeve strane se nalazi srce ove kuće, dnevni boravak. Od ulaza imamo i gostinski WC što je sasvim praktično kada imamo tu i veće druženje i slično, ne mora se ići na neke druge katove. Kada ideš na brzinu van iz kuće, hoćeš se malo popraviti outfit, tu letiš i onda ideš van. Možda najveće iznenađenje ove kuće je lift koji nas vodi kroz sve 4 etaže. Marija, ulazimo u samo srce ove kuće. Ajmo. Lounge dio koji se sastoji od prekrasnih ležaljki. Ogromna staklena stijena koja se prostire kroz cijelu frontu ove kuće omogućava nam puno svjetlosti. U Hrvatskoj se nije mogla izraditi i ona je uvoz iz Italije. Onda dolazimo u dnevni boravak. Dio za druženje obitelji. Na podu nam se nalazi prekrasan egzotika parket. Vrlo otporan. Žive ljudi koji vode brigu o društvenom životu, zato je tu i veliki stol koji može ugostiti 12 osoba, te izvrsna komunikacija s kuhinjom kada gosti tu sjede, vi ih uvijek vidite, uvijek možete komunicirati, družiti se.
kuhinja je opremljena vrhunskim uređajima. Na prostranom kuhinskom otoku nalaze se dvije vrste štednjaka, plinski i električni štednjak, te velika napa. Prvi put vidim da neko ima te dvije vrste štednjaka upravo na jednom kuhinskom otoku i baš te zove da kuhaš, da se družiš sa svojim gostima, skroz interesantna priča. Ali ono što sam prvo primijetila je da nije tipičan kuhinski zid. Tako je, ovdje je ogledalo, ali hoću ti reći nešto. Ovo je kuća u kojoj se i kuha i živi. Savršeno. Sada smo došli u moj najomiljeniji dio. Pa naravno, Marija, pogledaj ovaj bazen. To je praktički produžetak dnevnog boravka. Bazen je grijan, možeš ga koristiti cijelu godinu. Prostor za odmor, za zabavu, tu se nalazi i grill, kada dođe društvo da se možete opustiti. A onda prekrasan krajolik se nalazi iznad nas. To je vrlo zanimljivo djeci, odraslima kada hoćete čitati knjigu i malo pobjeći od gradske vreve. Vidim da je hortikultura šarolika, hoćemo se prošetati. Da, naravno, ajmo. Interesantno je da se nalazimo tako blizu centra grada Zagreba, a opet imamo ovako jedno ugodno prirodno okruženje. Iva, što bi istaknula kao prednost ovog predivnog vrta? Da, Marija, pogledaj ovaj vrt. Bijeg od gradske vreve, od stvarnosti, od stresa. Svi smo danas prepuni stresa. Popneš se kraj svoje kuće u svoj vrt, zelenilo, vježbaš jogu ili samo sjediš i čitaš knjigu i par minuta ili par sati si apsolutno odsutan. Savršeno. Smo se u prizemnu etažu. Vidim da ovdje imaju i crvena vrata, to je još od lifta, tako kako je sve povezano. A što nam se još ovdje skriva? Na prizemnoj etaži nam se nalazi vešraj, dakle sušilice i perilica rublja, jedan gostinski toalet, prekrasna soba za druženje, servis soba, soba koja služi kao ostava i izlaz u garažu. S naše lijeve strane nalazi se privatna soba za druženje u kojoj se nalazi sef soba i iznenađenje mali vinski potreb. Složili bismo se onda da je upravo ta prostorija onako jedna intimna prostorija za vlasnika kuće. Znači imaš svoj mir, svoju privatnost, imaš gdje pobjeći. Znači ova soba je idealna upravo za malo odmaknuti se od cijele vreve. Naravno, dobro si to primijetila. Ova vožnja liftom je bila odlična. Nalazimo se na prvoj etaži. Na prvoj etaži, tako je. Prva etaža nam je koncipirana na sljedeći način. Jedan odvojeni apartman u kojem se nalazi kupaonica, dio za odmor, finska sauna, Wow, odlično. te dnevni boravak. Ovaj dio nekretnine funkcionira sam za sebe.
vila opremljena je finskom saunom. Finska sauna je suhi tip saune, u njoj se temperatura postiže od 70 do 100 stupnjeva i prikladna je za sve. Sigurno ste sanjali imati ovakav kutak u svom domu. Ovo je definitivno jako praktično, da imaš sve na dohvat ruke, pa čak i finsku saunu. Kroz cijeli hodnik proteže se ugradbeni ormar, izrađen od vrhunskog materijala Mediapana. Izgleda kao umjetničko djelo, skroz se stopilo sa zidom i ovi detalji poput ovih ručkica podignu cijeli prostor. Nalazimo se u dječjoj sobi, ili ovo bi više nazvala jedan kutak za mlade, pošto je puno veće nego inače spavaće sobe što su od djece. A i krevet mi djeluje prilagođen, znači i bilo djetetu, obzirom da oni uvijek trebaju još više mjesta, ali nekoj možda mlađoj ekipi. Ima jako zanimljivo uzglavlje, kao jedna umjetnička slika, tako da jako je efektan taj dio. Ali evo i na prvu se čak ni ovi ormari ne primijete, kao što smo primijetili da uvijek ti ormari budu uglazbljeni, znači na jednu stranu prostorije, te samim time ne uzimaju puno prostora. Dizajner je mislio ovdje na sve, da djeci da što više njihovog prostora i da ormari ne oduzimaju njihovo mjesto za igru. Kako se otvaraju? Ili ima na touch ili? Vrlo jednostavno. Aha, znači soft close isto sistem. Znači ova walk-in garderoba u stvari ima jako puno ormara s kojim se u biti služe sve prostorije na ovoj etaži. Da, walk-in garderoba je u biti za cijeli ovaj kat, ali najviše služi za ove dvije sobe. Ova je soba carstvo svakoga gamera. Svakog djeteta i možda ponekog odraslog muškarca. Prostorna kupaonica sa samostojećom kadom i tušem, 2 umivaonika, opremljena podnim grijanjem. Prostorija je u biti pravilnih dimenzija i evo vidim da je kada nekih većih proporcija i dimenzija nego neke tipične možda, ali jako lijepo paše u prostor. Praktično imati 2 umivaonika, pogotovo ona jutarnja gužva u kupaonicama. Specifičan mi je i ovaj drveni dio, razbije totalno ovaj prostor. Ovo je baš jedna prava spa zona, plus jedna velika prekrasna stvar je što ima ozvučenje kroz cijelu kuću.
sjediš, masiraš se i gledaš cijeli dan. Na vremenu što si nam pokazala ovu prekrasnu modernu vilu. Ako ste i vi uživali u ovom obilasku, zapratite naš YouTube kanal zato što ćemo vam najaviti još mnoge druge luksuzne nekretnine. Marija, bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da ćemo još imati prilike obilaziti ovakve prekrasne vile, a sada idemo u spa zonu se malo opustiti. Ajmo!